Ya hace de menos el commander del Western Mindanao Command, Major General Carlito Galvez, con el fuerza del NPA na area del Western Mindanao. Según con Galvez, bien menos el capacidad del NPA aquí na Western Mindanao kumpara na Davao y Caraga Region. Este tiempo, talilang pasigun na platoon size el fuerza del NPA aquí na Western Mindanao. Yung capability ng NPA dito capability ng NPA dito sa area ng West Mincom is not compared to sa Davao at saka dito sa Caraga region. So dito sa atin, alam natin na yung NPA dito sa area natin is nako-contain pa naman natin. Ano yung strength nila, sir? Sa ngayon, ang sa NPA, very minimal. Mga platoon size ang formations nila. Yung area ng yung area ng NPA is only limited to only few barangays. Advertensya también di Galvez con el mga vivientes del Western Mindanao amo para no mas mandingasa sobre la presencia del NPA na cuantos mga lugar na Western Mindanao. No hay según estos cosas debe man miedo por causa kay capaz el West Mincom para man contain con el NPA. The brigade can contain separate threats like in Basilan, Sulu, sa Zamboanga, Sibugay. May mga nakadedicate na mga brigade dyan. So, huwag tayong mabahala dahil kasi kaya naman natin contain. Mediante con este habla si Galvez que ta prepara sila aura para combate contra con el NPA. Después declara all-out war el presidente del país, Rodrigo Duterte, contra con el mga NPA na entero país. Fuera con el NPA, taesa también según sila preparado para confrontar con el otro pa mga amenazo de seguridad, estaba na otro mga mal elementos. With the incoming with the peace talks, alam naman natin na sometimes they took advantage of it, and then ngayon with the lifting, we are now in the process of really conducting offensive operations against them. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga.